Nidaul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mahuli niya mga katautay manghuran, mga kamaumaasan, kamanghuran, timatayng hug salta di murungog kamo hawak to ini in tiutat hipa lilay salta hipa tukbal pangadji angka tutaniyo harum ini amuna in at-tamassuku bil kitabi was sunnah. In makna niya pamogbugi panggayunggungi hakitab iwansin sunnah. Sumakawa lawi tuud marayaw in sugpatan siya ini ala fahmi salafil ummah. Hati niya suway siya magad hapapanaw sin nakauna ummat. Sawab in pagbogbog hakitab iwan sin sunnah bang siya wayroon imatap imamu miyagad ha ummat na kauna di siya taymaon invalid siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matkarna in tiap-tiap tumpukan in tiap-tiap muslim misan uno pa imbangsa niya in sila inikatan naggukulal miyamakad na mamogbog hakitab iwasin sunnah. In Shia bang pasuysoyon mo miyamakad day sa hakitab iwasin sunnah. In Asyaira, in Sufiya, in Maturidiyya, in Naqsyabandiyya, in Mu'tazila, in Murji'ah, in katan sin tumpukan ini na mamogbog atawakan naggukulal daysab miyamakad na mamogbog hakitab iwasin sunnah. In Khawarij, in Qadariyah, in Jabariyah, in katan sila ini muslim naggukulal salta na mamogbog daysab hakitab iwasin sunnah bang hadaawa nila. Sa sumakawa misan pa indaawa sinamo in tiap-tiap siulakan daing katutan ni muslim laung ta ing kita miyamakad na mamogbog hakitab iwasin sunnah. Sumakawa si musulang daysab kita wayroon kita miyakad hapamaham si mga sila salaful ummah amo na im mga kasahabatan tan tutuod batal impagpaham atawakan impagbogbog niya hakitab iwasin sunnah. Amo yan to mga umat Islam. Lilayon taniyo in tiap-tiap kalimat hanasabutahin doon. In at-tamassuk kiyawa siya din haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu parman sin Tuhan dalil manunjo kisin pagbogbog kitab iwasin sunnah laong niya wa'tasimu bihablillah ibutuod kanyo panggayunggung kamo haluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong Ibnu Abbas hablullah huwa kitabullah in luwid sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in Quran wa huwa shifaa'un nafi' in Quran in siya ini uwat makadihil uwat magmumpaat at tiap-tiap siulakan. Demikian niya in Quran sumapaat daysab ha miyamasakan niya. Day na sa wabiat tulong sintuhan na parman niya wa'tasimu bihablillah suway kamo manggayunggung hakitab sin Allahu subhanahu wa ta'ala amun luwid niya. Jami'an kataan kita niyo in ayat na may tai panggayunggong
panggayunggong ha Quran. Bukon manggayunggong hatyumpukan. Sawab mga umat Islam, tawya gatos tawya, matawad na Muslim biyayaon. In sila ini naggugulal, miya makada Quran iwasin sunna, sa sumarawa impanawag-tawag pamogbugi hatumpukan, amuin, piyagtutumpukan nila yaon. Dahil na sa wabiyato na batal, in ayat na mayta, matukitan niyo kataan pa Quran, bukon matukitan niyo, mamaogbog hatumpukan sinsyulakan din katutan niyo. Dahil na sa wabiyato mga umat Islam, kaingatan tuod singkitan niyo, iwang kabatukan, apabila inamuin tumpukan yan, impanawag-tawag niya, maun patumpukan amuin, piyag iimun-imunan nila yaon, piyagtutumpuk-tumpukan nila yaon, wayroong pagduarawa, kawaakan numagtoy batal, inamuin tumpukan, amuin, piyagpupunan nila yaon. Amo yato inat tamassuk, imma na isabsin alkitab, insya ini kiawa dan hakalima fi'al, imma na sin fi'al, atawakan kiawa si hawazan fi'al. In fi'al magma na sa ismun fa'il, magma na isab siya ismun maf'ul. Ay bima'na al-kitab ala waznin fi'al ay maf'ul. Imma na sin maf'ul ay maktub. Ay maktubun fil mushaf. In kitab bang habahasa insay ni maktub. Imma na sin maktub amun kialukis. Fil mushaf, halom sinamo in mushaf yaon. Dahil na sa wabiatong, yanan siya kitab, sawab sin kialukis doon, halom sin mushaf yaon, ingkatan sinamo in importante, hilukis din doon halom yaon. In ma na isab sin kitab ang hasara, huwa kalamullahi ta'ala. In ini kalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo na yung Quran. Ay bimana, imaksud sing kitab din di bukon kitab Injil, bukon kitab Taurat, bukon dahil sa kitab Zabur, sa imaksud din di amo na yung kitab Al-Quran Al-Karim. Imma na sing Quran, huwa kalamullah, Ta'ala. In Quran, insay ni kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sa wabiat to, bang kita umiyan in Quran bukon kalam sin Tuhan inyaw makhluk inyat to akida sim mga sila Mu'tazila. Sa wabi Mu'tazila in akida nila pa Quran inini bukon kalam sin Tuhan hakikat niya. Sa sumakawa long nila in Quran ini makhluk kalam sin Jibril atau kan kalam sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil na sa wabiat to, pamanga sila Mu'tazila, paunahon nila, dahin ha mga fundamental sinamuin akida, si mga Mu'tazila, amo na in taqdimul akal anin nakal. Akida yato si Mu'tazila. Imma na niya, paunahon mo in akal mo dahin sin Quran, iwan sin hadis Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sawab, hapan dapat, hapamaham, haakida, biyog bukan si mga sila Mu'tazila, in Quran, in siyaun makhluk, bukon siya kalam sin Tuhan. Dahil na sa wabiat tulong nila. Bang nagtaarod, nagsulang, impamaham sin akal mo, iwan sin pamaham sin Quran, suway kuno paunahon, in amo in akal, dahil sin amo in Quran yaon. Sa wablong nila, in Quran, atawakan in akal, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagpinig si mangi iwan si marayaw. Akida yan si Mu'tazila. Dahil na sa wabiad to, yato na to natapi katawakan nasabot kaina. Ingkatan sinamo in tiap-tiap siyulakan Muslim, naggukulal, in sila ini naggukulal, miyamakad, na mamagbog kitab yung si Sunnah. Sa wayroon tuwi na to kaingatan, aun tuwi din ha mga tumpukan si mga Muslim, biya si mga Mu'tazila, ha pandapat sin sila in Quran, bukon siya mapatot akaran ha kasamuahan niya. Ay bimana,
bukun ingkatan sing kelukis halom sing Quran yun agaron mo. Inya to pang hindo nila. Bangkuno ing Quran yaun imatap pakawayaan sin akal agaron mo. Sumakawa bang inbay taalom sing Quran yaun magsulang siya iwan sing kawayaan pamaham sin akal mo di papaakaron. Akida yan si Mu'tazila. Tina sa mga umat Islam, in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagbanda. Inumat niya bahay makakapituan tagtu, ing kapituan tagduwa makasud pa apin naraka jahannam amuray ng buok. Amo na yung mga salafus salih. Miya makaiwan si miya makad kanila. Na rendo naon in Mu'tazila hazaman sinamuin Dawla Abbasiyah sila na ini in sa kusog-kusog hawak tuman nawapat Harun al-Rashid. Iwan hi Mu'tasim. Nakasubli man ni Ma'mun nakawa sinamuin Ma'mun anak hi Harun al-Rashid in pamarinta Dawla Abbasiyah. In Ma'mum hakarya salisin akida niya Mu'tazilah. Dahil na sa wabiat to, nainang man si Amirul Mu'minin, biyuno nentay mangod niya, iwafik, magtuy in mga Mu'tazila, kiyarihilan kusog, hawak to simpaglingkod, hi Ma'mun. Dahil doon haon, paglingkod naman hi Ma'mun hapamarinta, Sindawla Abbasiyah, nay nang magtuy dustur, Sindawla Islamiyah. Sawab, inamuin capital city, sinamuin Dawla Abbasiyah, Iraq. In mga Jaziratul Arabia o mga Saudi, biya si mga Sham, iwan si Makwan, iwan si Makay, ng hula Arab, hawak to yad to mga province pa siya. Dahil nasabi yad to inamuin capital city, zaman yad to sa busing kusog, sinamuin pamarinta sin Islam, si mga khalifa, amo na in Iraq. Kaya pamarintahan sin Mu'tazila hatayom sin Ma'mun in akida sin Islam, hazaman yad to. Piyagpamuno sin mga Mu'tazila in mga kaimaman. Piyagpamuno nila, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Yunus, iwan sin akad kamatauran sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiurso nila katan. Siyagaw nila katan yung mga Ahlus Sunnah wal Jamaah mga kaimaman. Hipasulat, iwan hipawayta hatao katan, suway iiwayta niyo in Quran bukun kallam sin Tuhan inyaon makhluk, piyapanjari. Way na piyag-akan na iwan sin kamera ini, way na piyag-akan niya iwan sin cellphone ini, way na piyag-akan niya iwan sin notebook ini, iwan sin mga mic ini. Ami ito yung pandapat iwan panghindo nila. Kaya lukusan ng mga ulama, ini Imam Ahmad, tiurso nila, bulan Ramadan pa isab, pulak-pulak adaw, lastigo nila, lawi 2 tahon alam sin jail, Imam Ahmad rahimahullah. Hipasulat nila sadyakan Imam Ahmad, iwan sin kaiwanan kaimaman, ipawayta sin ing Quran kallam, ay makhluk. Ingkatan sin Imam nakasurrender katan. Sabdi kakausan, inamuin pagchurchur, sinamuin parinta hazaman yato mga kaimaman. Sambil Yahya ibn Ma'in, nambuk din ng mga imam sin al-hadith. Imam sin Jarh wa Ta'dil, kaya pamung niyalong na ing Quran makhluk. Pamung sin Imam Yahya ibn Ma'in long ning Quran makhluk long na papanjari sin Tuhan. Sabab sin pamugpuki. Paminsan na sinamuin pamarinta hi Ma'mun, Mu'tazila zaman yato. Bangsad jabukon hi Ahmad ibn Hanbal, ingkatan kita ni Mu'tazila. Bangsad jabukon ni Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad, ingkatan kita ni Mu'tazila. Sabab in waktu yato in superpower amuna in Dawla Abbasiyah. In Amerika, Dark Age pa tayo nito. Sabo pa inamuin pagkumpetensya, sing kusog sinamuin room, iwan sinamuin pamarinta sing Khalifa Abbasiyah. Umawiya pa ko sa Abbasiyah.
Amo sing kusog. Mayroon pa yung mga kwan yan, yung mga British yan, yung mga Ottoman Empire pa yan. Bago sila yan. Sila rin nakaluwa daw Abbasiya yung mga Ottoman Empire yan. Turkey. Bangsad ja kuno long si mga ulama apar sawawan piapan jadi sin Allah Ta'ala Ahmad bin Hanbal ingkatan kita nu ini Mu'tazilah. Ingkatan kita nu ini pamarat saya tanu Quran makhluk. Ingkatan kita nu ini pipiun natu ajing kawayan tanu hakaway ta kaluki salam sing Quran. Bangkaw nun sinakal tanu akaron, mang di kaw nun sinakal di akaron. Mu'tazilah. Dahin doon haon hinang sawab sa lagbu-lagbu sin Allah subhanahu wa ta'ala Ahmad bin Hanbal piyugpug tiurchur sa sumakawaway dun si Murinder Ahmad bin Hanbal sambil miyadto inqadil qudats Ahmad day sabingan Ibn Abi Duad Ahmad Ibn Abi Duad ambok siya judge sa Supreme Court, mga zaman taniwiyaon. Ano to? Yung pagtagom na Supreme Court yan, judge, pinaka taas judge yan? Haji? Hindi yung tawag yan. Supreme Court bang di ka to? Naligang batas. Naligang batas. Qadil Qudats. In Ahmad ibn Abi Duad. Sayang Qadi. Judging katan. Para wala yaon. Dahil doon man, Chief Justice, Chief Justice. Kaya wa nila ni Imam Ahmad bin Hanbal. Kaya ito nila pakapantayan. Ilastigo nila. Yugpog. Ang nga dyan kayo nga taning sacrifice yung mga ulama zaman na kaw na ito. Imam Abu Hanifa, miya tayo jail. Kana ikaw may nino, mga unastad magkamatay. Puno niyan si Satro. Uy, pagduwarwa. Muslimin na mo azaman na ito bukod Satro, azaman tabiyaon. Muslimin na kabuno. Imam Abu Hanifa, miya tayo sin jail. Hinangon siya Qadil Qudat, Supreme Court. Di mawaya, amo natin sa wabi, miya tayo sin jail, torture. Di mawaya inangon, judge. Amo natin kaya matay niya. Mang kita, ito magkakawan din position na ito, malagbusin. Nahi Imam Abu Hanifa, amon kaya matay na, di sa mawaya. Imam Malik, damik yan, nabali lima alam sin jail, torture day sab. Ito ini ko, Imam Shafi na jail, lay sab. Liyaukan khawarij. Nalawi luwa Imam Ahmad, piyugpug. Malakas pa isab. Imam Ahmad, piyugpug siya zaman na ito, tiguang na. Bukun besin namon kulasig-lasig tayo ni. Bukun. Tiguang. Laas na. Piyugpug, pulak-pulak adlaw. Habulan Ramadan, puasa pa isab siya. Inamugpug, bukun Satro, Muslim. Tazila. Doon man, piyugpug. Sa silawak doon ni Imam Ahmad. Iwan pag-istigpar niya. Siyok si Ahmad ibn Abi Duad, amo na in Chief Justice. Yakasakasan niya. Long na Ahmad, pamung sadya kulong na in Quran makhluk, akasakas siya kulong niya. Makulong na maluman, di mamalita long ni hatao simbiyag, to akasakas si sadya ko. Baita isadya kulong niya, in Quran makhluk, bukon kalam sintuhan, ako na long na imbahala kay masultan, akalipa. Saka mo? Makulong na maluman mamayita, ako na di mamayita kanya. Long hi Imam Ahmad ibn Abi Duad karikulong niya. Pipugpug. Baita sadya kaulong niya kako isab. In Quran kallam sintuhan bukun makhluk ako na imbahala kay mo pahadarat sintuhan. Tikbon magtuing parkala. Wayro naka sambong ini In Ahmad ibn Abi Duad. Mutqin. Gawkot ilom si pangatayan ni Imam Ahmad. Kaya nga tanin hakiin kasabunalan. Di siya mauno, di siya malawa. Apan dapat na yung napanayon niya, bisan sa piyugpog na. Pamunga na dyan sa blong niya kako, in Quran, kalam sintuhan, bukon siya makhluk, ako ning bahala kay mohadarat sintuhan, mapatay adlaw ini.
Nagdaog magtuy parkala. Hawak tuyad to si Murindirin Sultan. Wailong nakita ko long ni hamaas inilong na ba't maling ka na mo rin pagmabuka sintuhan. Tiuk niya ang ginhawan na iwan sing kabuhi niya, di nakasiwi-siwi sambil limaas. Apang khidmata na aga Islam. Ahmad ibn Abi Duad, amin nilong nin pawin sa na mukha ko, inta uy ni. Yan long nin room. May talong na bukon long ni advice mo long niya ka ko long ni. May talong na bukon ni advice mo ka ko, imbunon na to insatro. Ini pamuno mo ka ko, Muslim, imam. Limaas na dya pag ibadah taniw na pakhidmata na aga Islam. Natikbud magtuing parkala. Piyawa nila Imam Ahmad, nawawalin pamaranan, diwan na tungkod, maas-maas na. Dahil na sa wabi ito, sambat na si mga ulama, banga jalong na bukon ni Ahmad ni Hanbal, ingkataan kita no ini Mu'tazila. In point din dito, in Muslim, di mamarahidohon ka Muslim niya. Tawab in Muslim, bang sadya namarahina sadya doon na kay Muslim niya, hadi na siya mamagbuga kitab iwasin sunna, iwan na pamaham sin salaful umma, wayroon pagduwarwa, bisan unong patumpukan in kawayan na to, hinangon tumpukan, makasudag tayo palam si sulka. Karay para di makaamo. Karay para in Shia, bisan pa sila nagkukulal Muslim, in Mu'tazila, in Sufiya, iwan sin kayawan ng tumpukan, mangbukunda tumpukan sin ahlus sunnah wal jamaah, amun keluki sa lom sin Qur'an iwan sin sunnah, tanto tuod in mga sila nilom sin kasabundalan, sa way pagduwaro, ayun sila nilom kabaktalan. Dahil doon nahaon, in Qur'an, huwa kalamullah, kalam siya sin Tuhan, bukon siya makhluk. Al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Piyaturo ning Quran panabi. Niya to akida sin ahlus sunnah. Nay nakida si Shia bediin. Biyain akida sa si Shia. Long niya ing Quran bang paamuhon in piyaturunan hi Ali. In Jibril long niya nagkhayanat siya long niya amanat, piyag amanat ka na sin Tuhan. Taka mo? Ingi silom simpangatayan sinamon mga Shia tiyuhuman nila in Jibril di magpanulang atawa kan di magpakayanat sin amanat pag amanat ka na sin Tuhan. Na uno pa in kita ni umano siya hindi to humahon sin mga Shia bisan in Jibril alayhisalam tihuman nila ra di law nakapag amanat along na in Jibril may talaw niya piara niya na inamanat ka na sin Tuhan Quran matupak kan Muhammad mangpaamuhon kanali. Taka mo? Bukon yan, ingkatan si nagkukupya, iwan si nagtatasbiwan, si musujud alam si masjid, bat miya makad na mamogbo ka kitab, iwan si sunna pamaham si salafus salih. Yung mga Shia magsambahayang bakatutan, yung magadji, day sab. Sa sumagawa, may tak nila tuhumahon in Jibril hawiyat to pagtuhuma. Way pagduharoy niya to batal, way nakaamin biyad to. Narain doon haon in Quran, piyaturun siya unong panabi. Biwasitati Jibril alaihissalam. In nagpatiot, in nagdamat to sing Quran, amunin Jibril alaihissalam. Pag-umus al-mu'jiz bilafdihi wa ma'nahu. In Quran, aun siya mu'jizat. In Quran, aun siya mu'jizat doon halafaz niya. Iwan hamakna niya. Banging katan sing kanabihan di lang mu'jizat in Isa alayhi salam di lang mu'jizat makabuhi makauwat in Musa alayhi salam di lang mu'jizat makasipak at inadakat nahinang niya inamuin tungkod niya unhas in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in mu'jizat niya Quran. Dahil na sa wabit in Quran bang mo biyasa siya in lafaz alom sing Quran niya un mu'jizat in makna alom sing Quran niya un mu'jizat. Quran yan, al-muta'abbad bitilawatihi. In amo in tiap-tiap huruf halom sing Quran, ibadat. Umiyang kau alif, ang po ibadat. Lam, ang po ibadat. Mim, ang po ibadat. Pila sadya mga huruf halom sing Quran yaon, iwan huruf halom sing Quran yaon, tong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala po karewan. Dahil na sa wabiyad to, bangkaw miya sa textbook, halom sinamuin book siyaon, wayrong karayawan makawa mo. Adapon in Quran,
in tiap-tiap huruf biasa mo kanyaon ibadat. Ami atin Quran. In ma'na sabsin as-sunnah, in as-sunnah bahasa in siya ini at-tariqatu al-mu'abbada was-siratu al-muttaba'ah. Ami atin sunnah. Manghaluka. Ay bimakna in sunnah ini tariqah. Papanaw. Atawakan kakahinang al-mu'abbadah. Kakahinang pag-ibadat. Maka mangumian inambuk guru atawakan inambuk tao. Atawakan talibul ilm. Laong na inyan sunnah. Impagparihala simpungot sunnah. Impagutudkan niya bukun sunnah. Mukhalafa. Imma na niya to hinang sin nabi. In pagpataas lang niya sinamo in panamong doon nakapantalon habol at asim buko-buko niya buko-buko sikin niya inyalong na sunna ay bimana hinang sin nabi. In pagpaliw hisab magpawawa isab sinamo in tamungon niya doon nakapantalon atawakan uno-uno na makabawa din naton din ha buko-buko sikin niya in tawag sab kanya to mukhalafa bukon siya sunna. Okay na. Sabi Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na maita. Law niya ma asfala minal ka'bayni minal izari fa finnar. Wayroon long niya din ang mga Muslim. Mano siya naggukulal. Muslim. Limiyo long na intamungon niya. Din habuko-buko sikin niya. Ba't malayang kantaw na rakain tao yan? Rasulin na maita. So bima na intao magpaliyo sinamuin. Panamong niya din hatikod-tikod sikin niya. At din habuko-buko sikin niya. Inya to sipat cintao narka. Bang siya diyag pakansing kamatay. Awayroon nakapagtawat hainang yan to. Wayroon pagduarwa. Pakinamon siya, pa-vacation siya, palom siya na pinar ka jahannam. Vacation na jaysab. Apikil niyo, masarap yung mag-vacation na lom siya na pinar ka jahannam. Dahil na kamo aircon ni one engineer niyo, magdayo siya. Bukong marayo parasahan. Na, pa-vacation ng kusintuhan, palom pinar ka jahannam. Sawab simpag uno. Sawab simpag mukhalafa mo hasunna. Panulangi mo hasunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ano ito yung makna si sunnah? In sunnah, hati niya tariqatu al-mu'abbada. Hati niya pangahagad atawakan kakahinang sin Nabi ibadat. Atawakan as-siratu al-muttaba'ah. Atawakan history. Atawakan sira sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam suway siya akarun. Ano ito yung makna si sunnah? Ila yung tamukambuk kalima. Bang isa ba istilah hasara in sunnah dugaing in definition sim mga sila ulama ahlul hadith dugaing in definition sim mga ulama fuqaha dugaing day sabin definition sim mga ulama aluka ya kamo sunnah bang haluka mga sumuntay mga ulama haluka ito na bebaitaan nila long na in sunnah amo na in at-tariqatu al-mu'abbada wa as-siratu al-muttaba'ah. Ito haluka. In ma'na sabsin sunnah bang hamang nga fuqaha may nga tafiq hasara in sunnah kuno amo na muqabil sin wajib iwa sin fard. In sunnah kuno amo na in lawan sinamo in wajib iwan pardo. So meaning mang sabukon pardo sunnah siya. Mang sabukon sunnah wajib siya to kan pardo siya. Okay na. Hausul long niya in sunnah amo na in in sunnah bangha mga ulama ahlul hadith long nila kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa iqrarin wa sifatin khalqiyatin wa khulqiyatin. Amit in sunnah mga ahlul hadith imana niya in sunnah kuno
Uno-uno na hisandig mo panabi. Dahil naman hakabtangan niya, hahinang niya, iwan hatakrir niya, iwan sinsipat niya, kapapanjarikan niya, iwan si pangadatan niya, ini to sunnah. Ilan ta kamo pamahan. Lahong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahong niya innamal a'malu binniyat. Ito kabtangan niya to. Sabunal tuod lahong niya bangkaw ingkatan sing kakahinang nakadepende si haniyat sin mano siya. Bangin niya tumarayaw intong bas marayaw, bangin niya tumangi intong bas mangi. Inya to sunnah kabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aon da isab sunna mga hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya sinamuin pagsiwak niya, biya sinamuin mga uno-uno na parkala na hinang kasakupan si mga sahabat doon kanya intawag kanya to sunnah. Damikyan niya in ikrar takrir sin Nabi, panukot niya. Besin namuin pagkaun ibid sin mga kasahabat na zaman nito. In ibid, wayron kiyaway ta halal, wayron sab kiyaway ta haram. Sa waktu man ihapdi mga kasahabatan kimaon sila. Nangasubo yung mga sahabat, ya Rasulullah, unlang na inibid ini, halal at tawakan haram. Wayron si mambong ni Rasul, imundong nga siya. Wayron na sabi siya naglang, wayron na sabi siya ng daak. Sa imundong nga siya, yung tawag ito takrir, sunna rin sabi ito. Aon da isab sunna amuin mga sifat kawaita sin mga ahlul hadith sifat sin Nabi. Sifat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat na kapapanjari niya, iwasin sifat hapangadatan niya. Ini to sunna katan in mga yadto. Na. Amo yadto indain ha mga na sin sunna siyabot sing kita niyo amo na na ni haluga makna niya ha mga fuqaha iwan si mga ahlul hadith. Dahil nasa bato lang Ibn Taymiyyah tarahimahullah, as-sunnatu hiyal ada. In sunnah kuno amo na yung pangadatan. Taka mo, in sunnah kuno amo na yung pangadatan. Wa hiya at-tariqatu allati tatakarrara li naw'in nas ma ya'idunahu ibadah aw la ya'idunahu ibadah. In sunnah kuno amuin mga pangadatan nagkahinang sinmano siya doon nakaimpangatod nila sinhinang yaon ibadat at tawakan bukon ibadat. So paman niya. So paman niya intawiat ko mga kumagtog nagbibiyan ako sila ko patuktok ko sa pama. Ina to sunna. Sunna ko yan to. Bukon sunna niyo, sunna ko. Okay na. So paman niya, bang ako kumaon, di na ako sumungit, sa suway na ako makainom tubig. Ako nang biyayan, kaya walang kumaon na amo na makusog. Pag-uhos, suway na siya hus kumaon na pa sa minom tubig. Ini ato sunna niya, ini ato sab sunna ko. So bima na, intiyap-tiyap na yung kato, tanyo ta kasunna. Ay takatawiat, aun adat, pagkawiaksahan sin ikaw paghinangon. Sibu na yung paginangon mo yung marayaw at tawakan mangi, intawag ka niya, sunnah. Nakawan niyo. Sumud ko palom simbay, dahil ha mga sunnah mo, magtuy ka lumingkod, buyon mo yung TV, kumita ka magtuy news. Inato sunnah mo. Aw ni sab sunnah sintao, pagsud niya palom simbay, kumulang umali-hali. Sunnah niya. So meaning ingkatan sin adat iwan tawi at sin manusia sibu da mangi iwan sin marayaw sibu da sa ibadat iwan sin bukon intawag kanya sunnah. Tawa niyo. Tinamaluag ima na sin sunnah. Sumagawa. In na sin sunnah dain di amuin pamogbog hakitab long na iwan sin sunnah imaksud sin sunnah ren di amo na in sunnah hadis sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iwan tarikan niya. Bukun tarika mo, bukun sunna mo, bukun sunna niya, bukun sunna nila. Sa sunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo yan yung kaluakan, simma na sinamo in sunnah. Then doon haon,
inya to matampal kato taniyo. In waktu haupo sa sumagawa matarang masawa iwan malano kato taniyo in pagbogbog hakitab iwasin sunna inyan wajib. Sa di siya tumubtub din doon. Di siya makadjari patubtubon mo hapag bogbog hakitab iwasin sunna. Sa mabya sin sambat ingkatan sin mga tumpukan muslim naggukulal in sila ini nagdadaawa na isab miya makada Qur'an iwasin sunna. Kasi mga Sufiya, Mu'tazila, Jahmiya in sila ini miya makada isab kuno daawa nila miya makada isab sunna. Sa misan pa kaum miya makad hasunna hakitabi wan sin sunna bang siya wayron piaagad mo hapamaham sin salaful ummah batal. Aji batal. So paman niya. Ako miya makad ako hakitabi wan sin sunna. Aun waktu paagaron ko ing kawayaan ko hakitabi wan sin sunna bang uno yung pamaham ko rin doon ang miya to inibahita ko. Saka mo? Sila bang sila miyas sa sing Quran iwasin sunna aun waktu interpretation nila inamo in Quran iwasin sunna yaon na pamaham nila. Buko na pamaham sin sahabat. Buko na pamaham sin tabi'in. Day na sa wabiyat to. Misan pa insyabot impyag dalil nila Quran iwasin sunna bang impagpaham nila sing Quran iwasin sunna hapamaham nila batal da siya kita kamo in mga asyairah miya makada Quran iwasin sunna lang nila para mansintuhan kullu man alaiha fan wa yabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ingkatan kuno alam sing gumi ini malawa dakatan, malidop, lubon na sintuhan. Uno-unin on kay mo biyayaon, sibu da mataod pangalta mo, mataod hati niya karewan nahinang alam sing nahinang malam sing gumi ini malawa daw katan alam sing gumi ini. Lubon na sintuhan, tunawon niya ra. Sa sumakawa mo rin makapininwaj. Narindo naon piyalikot iwan piaragan na si mga asyaira imma na sinwaj hakal pikilan nila. Bukon na hapamahamsin mga salafus salih. Ingkaw po ang nabiya ini. Misan pahisiyo tumpukan ng hindo sing Quran iwasin sunnah. Bangin pamaham niya halom sing Quran iwasin sunnah yung nakalpikilan niya. Bukon pamaham sin sahabat, batal magtuy. Dahil na sa wabiat, mag-interpretate, mag-explain kato taniyo sin kamaksulan sin Quran sahabat. Tabi'in. At bawat tabi'in. Sila. Magdihil kato kamaksulan sin amo in sunnah, sin nabi, suway sahabat. Sab sila'y murid. Sila'y nakawata nabi. Tabi'in. Sab sila'y nakawata sahabat. Sila'y murid sin sahabat. Suway sila'y nag-explain kato. Bimakna, bang inamo in Quran yaon, nag-explain kay mo, amoy nakalpikilan, sindi yung ugmuyaon, batal magtuwi. Ami ito yung kahupuan niya. Dahil na sa wabiyad to, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawjatul wida, last kahinapusan sin pagadji niya, pamin-min niya na, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di abada. Yagbin ko lang na kaniin dua parkala. Di nakamulong niya malawong salama-lama bang indua parkala ini biyak bukan niya. Tarang ini to kaya pahamasin kita niyo kitab iwasin sunnah. Dahil na sa wabit mga umat Islam, kaupuan niya kaya pahamasin kita niyo in parkala ini bang inamo in Muslim kianal niya marayaw iwang piangadji niya marayaw in tungod sinamo in parihalan sin pag-agaman niya pabila in taon ang hindukan niya yaon sumabot magtuyo sin Quran iwasin sunna sa sumakawa akal pikilan in pagpaham niya
wayroon pagduwaro sa imo yung batalon mayta sa wabi ng batal kaniya amunin Tuhan iwan amunin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Namiyad to imawot na inwakto bang manda mangmumpaat inamuin atin niya diungog singkitan niyo ha wakto maniyo tiyo salta mahinang sawab hi kaparihala singkitan niyo ha mga tumpukan manglalawong sawab aun tumpukan manglalawong inya tumatampal mata inya tumatarang inya to di kita niyo makadinay aun to tumpukan Muslim naggukulal manglalawong di kita niyo makadinay sinya to na mura-murahan inya to bisan dako maniyo tiyo kaya pahaman singkitan niyo may nang nato padduman hasusungon iwan ni kamugat sinamuin karayawan singkitan niyo hadlaw kiamat hadarat sintuhan patubtuhong kurendi wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibalik ko na pa kapatutsuara inamuin ilalaungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله